pero a relevancia que esta ten, e é lógico, porque os conventos mellor é que sexan modestos para poder ir logo medrando e chegar a un momento como o actual. Nesta octava mostra folclórica internacional van a actuar grupos representantes de Baleares, Asturias, Madrid, Lorca, e logo xa fora da Península Ibérica, México, Israel, Polonia e dentro da nosa península, Portugal. E, lóxicamente, tamén representando a Galicia, representando a Ludeiro, o Grupo Aguas da Terra, o grupo organizador, que ven de cumplir 27 anos de andaina traballando en folclore, na investigación e no espallamento de folclore, e que se lle ocurreu afortunadamente fai xa 7 anos facer unha mostra folclórica que hoxe é internacional. Lóxico é que con este grupo, con Aguas da Terra, se abra este festival que xa comenta, que tivo durante a mañán de hoxe un prólogo significativo, alrededor de 1000 nenos de toda a comarca de Ludeiro bailando as nosas danzas coa música tradicional do noso país galego. Nenos que representaban a todo o norte de Galicia e que hoxe teremos o que se nutre unha semente de futuro que garantizan que o futuro siga ganando folclore e siga manifestando o seu folclore en Galicia. O Grupo Aguas da Terra de Ludeiro celebrou xa as eleccións de Zonas de Plata de 27 anos, participou en diversos festivais nacionais e internacionais, arranque coas súas clases de folclore prácticamente todo o norte e centro da provincia de Lugo e, en fin, esta mostra é o máis significativo do seu lado. Adiante será Grupo Aguas da Terra.
acontecimiento, un verdadero acontecimiento singular en un grupo de Israel. Como decía en un momento o seu representante, España e Israel, ou España e o povo xudío, estiveron de costas desde mai 5 séculos. Quem me daba un fondo que non se oye? Non sabemos se o equipo responde ou non responde, se non vai un máis de voz. Ben, decía o representante do grupo de Israel que España e o povo xudío levan 5 séculos de costas, sin relacionarse, sin vivir en común, desde que o povo xudío se veu obrigado a abandonar España. Ben, fijáise se estas as perdidas relacións culturais despois de 500 anos. Polo menos é o verdadeiro grupo de Israel que ven á Península Ibérica. É o centro del Beit Imam de Al-Sinai, Centro de Cultura Internacional de Jóvenes de Jerusalén, Israel. É representante do folclore do povo de Israel, tanto do povo tradicional como do que podemos chamar do folclore novo, das novas creacións deste povo. Participaron en diversos festivais en Israel e por toda Europa. En Dijon, Francia, o Festival Internacional acabaron o terceiro posto. Este año, a cita de Embaixada Cultural que Israel mandou a España. E a partir de que un grupo de Israel ven ao noso país. Nesta primeira parte van a facer duas intervencións. En primeiro lugar, un baile nacional, o Joda, e logo unha danza que se bailaba, que se interpretaba no gallo dos casamentos, con motivo dos matrimonios. Así pois, grupo do Centro Cultural Internacional de Rapaces Novos de Jerusalén, Israel.
participantes da mostra folclórica internacional, ven agora o grupo de coros e danzas de Madrid. Foi fundado no ano 1940 e, como moitos grupos, innumerables grupos que se formaron en toda España, patrocinados pola sección femenina. Neste caso, transformáronse nos coros de danzas de Madrid, que hoxe son, está formado por estudantes e traballadores que investigan e españan o folclore por España. É a primeira vez que están en Bello. En Galicia é como mínimo a segunda. Estuvieron prácticamente en todo o mundo, en diversos países de siglos diferentes, españando o folclore no centro do Estado. Nesta primeira parte van a Alberta Aires de Chinchón, unha localidade do centro, do perto de Madrid, son botas e seguidillas de Chinchón, grupo de coros e danzas de Madrid. Por certo, está aquí no palco unha nena que está perdida. Vanessa Carballal Fernández. Seus pais están na plaza, poden recollela aquí no palco. Vanessa Carballal Fernández está aquí no palco esperando por seus pais e un tanto intranquila tamén. Preparando xa os grupos de coro.
a raíz, o sustento, o sustrato da forma de ser, de sentir e de vivir do povo de México. En esta primeira intervención, bueno, a segunda intervención xa podemos anunciar vai ser na segunda parte do programa un espectáculo precolombino, porque a Universidade de Colima non só estudia o folclore actual de México, senón o folclore histórico, escenificando ou adaptando ao momento actual. En fin, en esta primeira parte van a interpretar o Jarabe de Colima. Jarabe é un nome que provén do árabe e que significa bebida composta por varias esencias. Aí tamén o baile é unha cadea de melodías. Adiante grupo da Universidade de Colima, México. Como detalle, altra cosa.
si está na plaza o ben, Escola de Baile de Uniola Mallorca. Foi un cara tamén sempre cantado, como é a tradición, como é o folclore das Illas Baleares. En esta intervención é a única que van ter durante o festival, é dicir, non van a actuar na segunda parte, en esta primeira van a interpretar Gracias. Nuevamente, amigo Ribeiro. Muchas gracias, nos sentimos contentos desde Baleares poder venir aquí y traeros un respiro de aire del Mediterráneo. Desde Buñola, un pueblo muy pequeñito ahí en Mallorca, cuyo folclore son boleros, jotas y mateixos, y os queremos ofrecer uno de cada uno. Ha sido el bolero mallorquín y luego una mateixa, que es lo que viene ahora, mateixa de primavera. Y por último, una jota al estilo ancestral, antiguo, sin música, únicamente con el sonido de una puerta o una madera cualquiera, y donde los enamorados van bailando todo el tiempo que se canta. Así que, muchísimas gracias a la organización y al pueblo de Viveiro por esta acogida tan magnífica. Y vamos con dos bailes más y hasta otra vez. Muchas gracias.
1956, sendo entón membro dos coros e danzas de España. Na actualidade conta con 50 medio cento de componentes nos que hai traballadores, estudiantes, acadaron varios primeiros premios en certámenes nacionais e internacionais. Interveu en diversos países e recentemente voltou de participar nun festival na Unión Soviética. No seu repertorio conta con bailes e danzas populares asturianos e hoxe, nesta primeira parte, van nos ofrecer a
Ziemniczki trzeba wypić, to nie tam winniczki. Zawineczka jest, a dziewczyna w łeb. A dziewczyna w łeb.
despedida desta mostra folclórica internacional de Ribeiro, octava mostra folclórica internacional. Necesitamos, lógicamente, un cuota ballet folclórico de Corema. Se la primera parte nos volvemos el bote, esa segunda el Tirosano, J. Asturiana. El Tirosano baila muy típico centro de Asturias, en que los rapaces bailan en frente de cada rapaza, en un momento dado cambianse de sitio. En cuanto a
todos los grupos participantes. Parece representante del grupo de Israel, la Universidad de sobre Israel, que hoy se nos acompaña en esta muestra internacional. No subirán ahora os representantes do grupo de todos serán tras de Madrid, toda vez que mañán por la mañana tiñan que traballar e xa saí. Vale. Grupo de conservantes de Lorca, Murcia. Internacional